Mizo official channel thir tu le ngai thatu zong zong te chi bai vek ule tun tum chu tun laya Mizoram chanchin lu tu pu James lalram liana chanchin case update mai baka Mizo official channel 10 news kan buat saile pu city larin oman international news beng war thak taka buat saite kanom puang donani ama sain pu James lalram liana chanchin lo puang ma saila tunlai kan zoram din hunzet zong abuar chuarin kiltin kiltanga chanchin duam lo khria turatam hlemaya apoina rap thak thin tak zetani kan thria thewangin nimin pialok mai khan pu James lalram liana chuan sailu tara meichetle ro la pong sual ni nan soya hemi chungchang hi soyatamin social media po alar hleani pu James lalram liana hian meichi apong sual ngem ti chu zoram mi puita hian kan in ring siak ani bera ma se to pa chuan zoram mi puin kan thria chak em pu James sa chungchang thu a hian police ta chu antong chuak veta ani da zo zam time sin ta lan dan le police atanga thuan don danin rongbol tu James lalram lian chu mai chekum tling lo laka chemoi lova pu ani wangin protection of children from sexual offense POCSO Act 2012 lo chana thu boi siam sakania voin khan ko ta hruani nuwa zela dalu ni tinan soyani soitong khan pu James sa chungchang thu a hian ngai dan le rin dan atamri hlea athen ta chuan pu James ho tu le tran tu anom ni poinan soyani chunga romi mal ngai dan ni mai sela hetia police te mewin thu thar lakhom tu thilom dan an hrilta ka chuan case te akal zelanga thu dik tak roren dik tak chu alolan chu nge ibei sei tlatang u tu na chuan kan beng ti war tu tan international news lo puan chun zombila US in arukin Taiwan sipai training an lo pereng mai Trump pan China in US a za lo indona chuak thei ati Republican za zela somli paliten president chule turin andu US Special Force le Marine then khatte chuan China in Taiwan run thutta ka man in vendan tule tuipuya longte small boat vela chet veldan anlo zirti rengti The Wall Street Journal in aziaka engzata tamnge anni le engti reinge training an lo pek toiro aziak lo Reuters point US sipaiten Taiwan sipaite training an pek thu hi aziak boka Taiwan Defense Ministry chuan WSJ thu ziak hi asoi fi alwa Reuters heroin ruam man log ang thlapina kaltin alo bera kum khatzet chu training an lo peru reng to ni nan soi US ven himna mun pui Pentagon point he thu ya phalem lova an thu puang tu John Shapul chuan US in Taiwan chu sipailama alo tho puina thinangin ven himna lama an mamu angin tranpuina training pek an ni ati China chuan South China Sea tuipui le Taiwan Strait tuipui muan na le himna chu angai pui mo in Taiwan ne na aning kar chu tharum nilovin chin felna angai tu turani ati bok nikum sang hi somni khan Taiwan media then khat chuan Taiwan Naval Command chu US Special Force ten training an pek tur hi an lo ziak to a video pakhat tuipuya US le Taiwan sipai chetlalai balance tam party chu an lo ti suak to ani tunkar thotan ni October ni li khan China indo thona somnga paruk zetin Taiwan boruak chung an thlok lut le a zirtom ni tangin indo thona za somnga don in Taiwan ram boruak inven himdan hria duin Taiwan maran lo dek to ani US President Joe Biden chuan tungkan laini khan Chinese President Xi Jinping chu telephone a in Taiwan chungchang asoi ti asoi net price US State Department thu puang tu chuan China chet vel dan chu inrun luina le boruak ti so sang zual tu mai ni tin boruak ti dai zonga mala turin an phu ti asoi ani President Biden le President Xi te hian kumin kumtopa virtual summit an nei rinania hei hi nimina Chinese Foreign Policy Advisor Yang Jiechi le UN National Security Advisor Jack Sullivan te chu Zurich Switzerland rama closed door meeting darka rukzet nain Biden le Xi in biak dan tu te an soiduna tunlai Taiwan ram chungchang an soidun bokani Senator Marco Rubio Republican of Florida State chuan President Biden malak dan chu soiselin China laka nem nu tukle US tana thalo le thil hlawam thleng thei ani tin film khur turina chabok US and Trump adminun laya Huawei technology how to fanu Miss Meng Wanzhou Huawei CEO chu Canada rama mantirin kumni do nan khen chu Biden admin chuan
US arore saktura thon tura anti na hnu kirin karkal ta khan meng wanju chuan Canada tangin China lo thlok lut to a China point American panhi chu anram chu asan an phalo na hlipin US an thlok lut ta bok former US President Donald Trump chuan nimina thu chu statement siamin China chuan US chu huai tu chaklo le eruk mang tak an nei wangin le election a vote ti ching pen na awm wangin anja to lova har sanalian tak omin chu chuan US le China indo na ati chuak thayani chu wangin radical left democrat soten kanraman ti chia zo main rorel na thazok a om thainan kan bayangai ni ati ani Republican hoten Trump anla du hle Pew Research Center in September ni som pathum batanga som poka inkar khan American ni pui ngai dan zir chengin Republican Grand Old Party mun thuma thena mun ni ta chuan President Donald Trump chuan US politics adin hun poi motak major role la chhozel se an duwa Republican za zela somli pali te phei chuan kumsang ni somni pali a White House lu turin lo kirin in than chu le ngei se an duwa za zela somruk pasare te chuan na sazokin US politics a la in mangzel se an ti lain za zela somni pani chuan candidate dang ama Trump pangai dan le thlir dan trom pui tu ding se an tia za zela somthum pani ero chuan na satakin politics a enroll lo se an ti thung ani Democrats za zela somko pani te chuan Donald Trump pan White House lu le an du lova za zela pasere ro chuan poyan ti lo thung ani Republican zinga college drop pha za zela somsari pani te chuan ronlal le se an tia za zela somnga paliero in bipoimo prominent figure ni zel se an tia moderate le liberal Republican za zela somnga pakhat zinga za zela somthum pathum chuan ronlal le se an duwa za zela somli pasere ro chuan politics a thom ron nei fo lo se an du ani Donald Trump patan tu te chuan khovel ram dang lek tu le vodai tu ate ram chung le economic thila Trump chu an mesi mu de urova then khatin election a an chak lo nu January ni ruksang ni somni pakata Capitol Hill beina khan ama thlop tu te fui portu apuin khami tum khan federal sarkar bungrua US dollar makta duai khat chuang man ti chiatania US Justice Department historia boina chuaka wanga criminal charge siam tambernin mi zaruk somthum chu thiam lo chantira man le zela khung ani Democrats thunun US Congress chuan January ni ruka thil thlendan chui tu House Subcommittee adina chu committee chuan Donald Trump alam tang hnai pali te chu thuzo fia turin committee ma an kauluyani ama Trump pangepo civil mi mayani to wangin athil ti dumdan vel zon duwa ma se US President Louis de din hunza omna ti melhem theitur thilani don chuan committee a kau ani lawang Australian Prime Minister Louis Taiwan ven hi matulati tunlai China Taiwan US boruak soineu neu tur omlain Australia Prime Minister Louis Tony Abbott chuan nimin October ni sari khan Taipei khopuya Taiwan sarkar bo sai think tank Ocean Forum meeting a Taiwan ramchu mipui ro relna democracy thlir karania chu wangin democracy von nunnan ven hi matulani ati Australia sarkar chuan Tony Abbott chu sarkar tirani lo ati thung Taiwan President Tsai Ing-wen chuan South China Sea tuipui le Taiwan State tuipui himna turin Taiwan ram chuan heram biela mo phurna latu regional player ni a hrelawani atia hei hian China ati lungoi lo hle ani Australia le China inkar boru ki athalo to hlea Wuhan atanga covid rileng lo om tran chui fia tur ti tu ram jinga an telawangin China alungoi lo ema Australia atangin lungal thei zu le barli changphut an lak lu chi lak ati pungtawa Australia point a boi pha hle ani Australia hi China ne na insum don ton lian tak nei an nia Australia phechuan athil thon chu tamna ber ani CIA ten China Mission Center andin rup mai US le China inepna boruak sang zela US enthatu Central Intelligence Agency CIA te chuan khochak sakai bak nei mu hil thang har mek chu sipai le ral thuam le khovel mun sang sanga achet laddan anei uluk takazir chenga vil turin Pentagon huna China Mission Center ti chu nimina andin felta ti CIA Director William Burns chuan soin Burns chuan China chu kumzabi somni pakhat chunga kongeng kima kantana chona hlo om thei ani ati he China House ti mai tur hi CIA Deputy Director David Cohen chuan a thut chil don ani
CIA headquarters si Langley, Virginia State a omani. The Washington Post in CIA senior official aming thup thu soya ziak danin China chu Soviet Union a in kan ta na hlo lian zoka khovel thunun ko nga le economic le military chungcha nga US tu phaber turani tin CIA te chun chik le uluk zokin China chu ramdang ain zar phardan le tunlai khovel thian na lama achung nun na te economic security le climate change global health lama te anen thangunin anjir chiang chho hle to donani hetianga CIA ten China Mission Center ti China en thaka zirchena turasiam man tumhi August thla khan Bloomberg News chuan alo ziak to ani tin President Biden a chuan a Defense Secretary General Lloyd Austin chu thali chungin US tho puite din munle technology le intelligence lama China ne na aning kung kai na te Washington le Beijing inkar boruak te chu zirchiang turin alo hria tir to ani Foreign Policy Magazine September thla chuaka chuan US State Department in khovel mun sang-sanga China chet vel dan chuina anei don ti aziaka hetianga China emda tur malak na hi Trump admin khan CIA unit pakhat chu China initiative tin Justice Department huai local pui to bokani Justice Department chuan China in en thlak na angkal pui dan chuin annuwa iPhone Apple company el phaturangai China military industry ta Huawei Technology phone company CEO Miss Meng Wanzhou chu Canada omlain US ngen na wangin manania kumni don kolin US a rore saktura thon kir turati in China in Canada hremnan ti in Canadian palai te po en thatu tin aman rap rapani kha Trump admin hun laya China initiative ti Justice Department lamin kalpuya Chinese zirlai anga US ale khazir then khatte kha en thatu an lo ni nuala wangin thon ki le no ho nei nuala Masa USA civic right groups then khatero in Trump admin chu Asian Americans ACME telaka hleinena racism thila puinan soi thina ni Masa US le China inka trade war rom chu Joe Biden an White House salu anu tharia ta po chin felani lova Trump admin malak na chu ti danglam alani mek lawani President Biden angai point China chu hun local tura chon om mek le hun local tura anman el2 ti na soyani US le China inkar boruak thalo takhi President panhi te mai chana in biak phut lo chuna re donin alang lawani kumin sang ni somni pakhat March la khan Anchorage Alaska US le China palai high level meeting voi khatna nei thum khan US palai Secretary of State Antony Blinken US National Security Advisor Jack Sullivan Defense Secretary Lloyd Austin te chuan Chinese palai Foreign Minister Wang Yi te China Foreign Policy Advisor Wang Jiechi te ho chu ansamun khung hek maya omjanei poinain then lova joint statement emo media ma chon po an nei dun hek lo ani kha Jack Sullivan chuan China palai te chu human rights ngai poimoa Uyghurs Muslim hote dikna le chanvo za saktura hrilin China palai lo duai big heksu Yang Jiechi chuan US chu an ho sakna sumle pai le sipai le sum do na thil chakna manga miram chunga inrol le boina te chuak tu ale mi hang hote that chiam tuwa pule tin Jack Sullivan chuan kan mi puite tan le kan thian tharam te tan chuan theitop kan chu zel don ani tin anin biak na boruak asang chho hle ani US judge in Texas now ti thla khapna anari US judge chuan Texas state in soihlo tak now ti thla khapna dana kalpui chu mangri lo turina tia District Judge Robert Pittman chuan Biden administration in Texas state in dan thara kalpui chu dananga khinani meka wanga mangri lo turangen na chu ati hlo tlinga he dan thar hi Texas a Republican politician te chuan an lo pom fel to a White House chuan District Judge tu ng siam chu fakin mai chiate constitutional right hum himna na malak na poimo ati thungani Judge Pittman chuan phek za som pathuma changai dana soina mai chiate chu an nun du dana an nun theina na Constitution in an digna ahumim sakbo chi sakan ni ti soin ko chuan ni khatlek po he digna in chu sakna hi kalpui zu yarem ti lo ti na soyani Whole Women Health Texas abortion clinic thanem ta kalpui tu te chuan naw ti tlak chu rang thayang bera chunjom le an tum thu an soingal boka mase anti abortion group Texas Right to Life te thung chuan just chu abortion industry te mamo phuruk saktu ti soin fair hearing an phu tu thu an soibok
Texas State chuan rang takin Judge Pittman ruling chu an khinzui tur thun soi ngal boka Conservative Majority Supreme Court in Texas in dan thara siam hnol tumna an nei lo hnuwa President Joe Biden administration chuan hmala zui ngalin Justice Department te chuan he dan kalpui ani lo nan hian dan hmanga khin na mai baka emergency motion and file zui ngalani Joe Biden chuan Texas dan thar chu mai chiate right na sataka chu sak tumna ni tin soya Texas Governor Greg Abbott ve thung chuan zalen na hluber chu nun na hiani tin soi ve thung Texas in Heartbeat Act anti mang hian raya tanga ka ruk mai chetam berten an rai ti pon la hriat ma tanga nau ti thlak khapania Texas sembo khoi muna po mimal tu po ka ruk nu tangin nau ti tlak kalpuya khapa ma se mei chenau paite ro hreman ni don lo thung a om zia bera chuan nau ti tlatu te hremna tur ani ole khati zongkha chanchin thar lor khom kan puan theita chu ania Mizo official channel thir tu lenga thlatu zong te in zawai chunga kan lo me